first time in history ya devolution since inception ya devolution 2013 gutire kingontro gitito Nairobi na professor ankwiribo ya muno nuntunjirira watemire ya gutwika sere tutharakanithi ndajire ndathungira tuni biaku kinya wi biaruaga kidogo ndachokire ndachuria karori ndaitaitia nuntu professor akuthi senate mbere muno ari majority gitikenene muno achoka tuka deputy speaker watu tena deputy speaker na nkarakara agitebia wakara nkarakara nyuma ntukuru kinya no bando lakini no ankogeria ndikugeria ntubetu kusema kweli mimi najaribu na intema mheshimiwa Pato walieboya mono tunkuthina hala senate itugataragera mheshimiwa Pato mono zaidi igamba ngombe riri yetu ukathia gamba ngombe muntu gutio tofauti mutore gamba ngombe no ri chakariga. So we are working around the clock mheshimiwa Pato to make sure kwamba igamba ngombe rikurengoranisha balance na ndenda ukuinvite I think next week ilo kwa twina minister wa East Africa manda mumeano ilaga pia kabetene yetu na kaenda through the recommendations igamba ngombe banengoranisha balance budikiritia ntobeto watapewa na siesi utiende tonga koromba nonto utiende tutona nawe na imbendete aspect ya collective responsibility ya tongole batharakanithi nonto mara si moja tuwatanagira na tongole babothe bathure batharakanithi county tukathi state house twathi state house president agatwira kwamba ndetuno chonde bwaria tukari discuss na siesi kithure kindiki na kithure kindiki agekira signature so barabara chonde mandu oye mandu makira gitu kionde tuina ngao yetu professor na ndetuno chonde igachugwa no tukara utetheka miaka na twatetheka kaira ndu wetu hii miaka 5 tunaweza tutataindika no tuthaitio tuwetenya mongochi na mbutangazire kaira ndu wetu thirikari mheshimiwa Ruto mbuibuye kwamba mwanka muthiru Ruto tuka present tuandikira limo 35,000 alimo pa primary na secondary